Oh, best na. Clear lah dah sini dah. Ibangnya. Oh, Bang. saya tahu. Tiba kuah an pami dah kah gipada fresh sawan visit ya ni ka aqua shop jongo Pak Ariston kemudian apa mau dingom nampak bila penyor di jai kah de ke kabau kaski karo kamerga pongkas pomfret sital bila penyor dengan ka store kemudian apa mau dingom karena kadang kan ka ba lengkong tam ka ba sedang menlek mengenai ka yo kejuk jam ke sayang 4 juta balik mengenai di ini samla ba sedang lengkong menlek ya kene entar ada nih bapu kok mulai mengenai ka jai nomor ba bang lah pak cep top lah dah kabam pak kasembai ro ya nani kabam ro ya kasembai dah bordor ya kawain marpun bi itu nanti nayo dah kabam sak klep sakit Kapan ini bang? Kapan dulu? Oh, Kapan pelan? Pina, Itu malah belum. kapulon. Belum nak. Ada sikit ya.